sizin için. Aferin olanlar, sizem sizin energiyanın biri de. Demek dostlar, bizim bir olan var, Salat Sonak alanı. Hemen sizge hazırladı bir bulak. Ol da bulsa, Salat Sonak alanının bu yılgı büyüğü. Şuna göre Salat Sonak alanı rahim etiniz. Olga, pedestallarga kadar o'zingizning o'rningizni ala siz rahim etiniz. Aytasiz alqishlar bilan qarshilak Salat Sonak alanı. Demek, Medyabiler Forum, Sınıkın hem Salat Sonak alanından Barlık Medyabiler Forumuna icadi bulak. Ol da bulsa Salat Sonak alanının büyüğü. Siz onu karar hazır mı? Salat Sonak hazır mı? Demek tizilabız Sonak alanı ekranına tizilabız birge hem indim. Aytasiz tag'in bir so'rov so'rayman sizga. Demak, salkishlar, kayf neshik? Yaxshi, demak, Sonak alanı 2020 büyü. Qaraymiz. Bu Salat Sonak bizning alanda, Sonakta IT alanda, her bir balla ham ayda mana shu kayf tarada. Yigirma esi yang'ajay Bar mümkinlik senga qarshi tiqqanajay Munda vaqt bek tez o'zasin namni tut bo'lgan darsdan ol bilim sahnada balqi yulduzday IT bizning og'im eng yaratgan to'lqin qo'shil tezrak Minglar eshitsin bu Salat Sonak Salat Sonak Salat Sonak her yurak tiba qotiroq sening bilan Salat Sonak tuygan mezgilar yoqtiroq Salat Sonak Salat Sonak her yurak tiba qotiroq sening bilan Salat Sonak tuygan mezgilar yoqtiroq Salat Sonak birde Salat Sonak Hayda birge Aydaman ham sarkishlar bir g'oyla ayrılma biz mangiga Biz bir g'alam dunyo bir suqmoqdan otimiz qulga qul tutunib olg'a ham tek birga Sonakni dey ayda Bu yolları sen qabatla işit bizni hamangla Yaratgan Salat Sonak şinga şabar maqsad Durursun handa ışan tikar şak yardamda gül dalgadır ol birir singa der Uyatır muhabbet sende aşır o Salat Salat Sonak Salat Sonak her yurak tiba qotiroq sening bilan Salat Sonak tuygan mezgilar yoqtiroq Salat Sonak Salat Sonak her yurak tiba qotiroq sening bilan Salat Sonak tuygan mezgilar yoqtiroq Salat Sonak birde Salat Sonak Hayda birge Salat Sonak Salat Sonak her yurak tiba qotiroq sening bilan Salat Sonak tuygan mezgilar yoqtiroq Salat Sonak Salat Sonak her yurak tiba qotiroq sening bilan Salat Sonak tuygan mezgilar yoqtiroq Salat Sonak Salat Sonak her yurak tiba qotiroq sening bilan Salat Sonak tuygan mezgilar yoqtiroq Salat Sonak birde Salat Sonak Hayda birge Salat Sonak Biz Sonak Aferin Salat Sonak alanı. Aytasiz barimiz birga. Aferin Sonak alanı. Mana degan biyu ham shunday shap jir. Rahmat sizga bu bulak için. Demek dostlar, biz endi ekranlab kechki shorani boshlaymiz.
Һәм бүген безнең медиа биләр форумында спорт программасы инде үз эшен тәмамлады. Шулай ук уку-укыту программасы да үз эшен тәмамлады. Һәм инде хәзер biz sport programmasında җиңү яулаган чемпионнарны, беренче, икенче, өченче урыннарны бүләкләү тантанасын башлыйбыз. Димәк, сәләтлеләр һәм сәләт кунаклары. 9-нчы халыкара яшьләр уку-укыту сәләт форумында үткәрелгән футбол ярышы бүләкләү тантанасын башлап җибәрәбез. Әйдәгез, барыбыз да алкышлар белән каршы алыйк безнең җиңүчеләребезне. Demek futbol yarışı boyunca бүләкләү тантанасын Биләр форумының мини-футбол буенча хөкемдары Силянин Артем Александр улы һәм Биләр форумының мини-футбол буенча хөкемдары футбол буенча спорт мастерына кандидат, Башкортстан Республикасы чемпионы, Урал Көнбатыш Сибир чемпионатында призер Буркин Максей Алексей улы үткәрә. Рәхим итегез сәхнәгә. Димәк, без футбол ярышы буенча бүләкләү тантанасын başlayız. 9-нчы халыкара яшьләр уку-укыту сәләт форумында үткәрелгән футбол ярышында 3-нче урын яулаган Атилла командасы бүләкләнә. Шын күңелдән котлыйбыз сезне, Атилла командасы. Афәрин! Афәрин Атилла командасы һәм әлбәттә без сезгә тапшырабыз истәлекле бүләкләр һәм медальләр. Котлыйбыз сезне. Атилла, сез мондамы? Әйдәгез алкышлыйбыз безнең командабызга. Атилла, Афәрин. Бу егетләр бүген җиңү яуладылар, 3-нче урын яуладылар һәм без аларны чын күңелдән котлыйбыз. Demek барлык бүләкләр дә, медальләр дә тапшырылды һәм инде хәзер истәлеккә фото. Артем абыйны һәм Максим абыйны ташлай ук чакырабыз команда янына һәм бу мизгелне мәңгегә саклап калабыз. Без алга таба барабыз. 9-нчы халыкара яшьләр уку-укыту сәләт форумында үткәрелгән футбол ярышында 2-нче урын яулаган Кубрат Хан командасы бүләкләнә. Афәрин, егетләр! Афәрин! Кубрат Хан алана әйдәгез бер сөрән бүләк итәбез безнең җиңүчеләргә, егетләргә. Афәрин Кубрат Хан аланына һәм Кубрат Хан алана командасына. Каминде достлар, biz әкренләп күчәбез беренче урынга. Димәк, медиа биләр форумында үткәрелгән футбол ярышының чемпионнары Истәми Кагы. Беренче урын достлар, чемпионнар каршыгызда Афәрин. Әйе достлар, әйдәгез тагын бер тапкыр барыбыз бергә, барлык аланнарда кул чабабыз. Афәрин Истәми Каган егетләре, котлыйбыз сезне, беренче урын. Чемпионнар. Димәк, бүләкләрне тапшырдык. Һәм фотога төшәбез. Хәзер инде әйдәгез барлык 3-нче, 2-нче урыннарны да чакырабыз. Беренче урын янына һәм барлык җиңүчеләр белән бергә күмәк бер фото әзерлибез.
Demek bundan o eşitle Kubratxan alanının canadarları nəfərin sizge. Demek dostlar, şunun bilen ekranına 9-cı Xalqara Sələt Hüququ Forumunda Media Biler Forumu smenasında ötkərilgən futbol yarışında jingu yavlağan alanlarını büləkləv tantanası axırına yaxınlaşa, lakin bizden hələ bu sıngı büləkləvlər tügül. Həmində biz barlıq jinguşilərini də zatabız alanlar yanına, alarından da kütlələrində qıtlar üçün barlıq səlkişlər də idamanlar da taqın bir tapqır qul şabıq. Əfərin yigitlər. Dostlar, biz büləkləv tantanasını devam etəbiz. Sələtlilər həm sələt qonaqları 9-cı Xalqara Yaşlar Hüququ Sələt Forumunda ötkərilgən streetball yarışı büləkləv tantanasını başlayırız. Haydi alkışlap jinguşilerini karşı alayıq. Rəhim etiniz səhnə türünə. Həmində streetball yarışı boyunca büləkləv tantanasının Biler Forumunun streetball çempionatı boyunca baş hükümdarı Vantiyev Konstantin Mikhailulu ötkərib. Demək, siz hazırmı? Streetball yarışında 3. urun yavlağan İlkam Həmində jinguşlarga medallar, həm istelikli büləklər tapşırabız. İlkamxan, qaydasız janatarlar? İlkamxan, haydagız tağın bir tapqır güçlü alqışlar özümüzün komandaga. Buna bet qalğan alanlar da alarga əfərin deyirlər. Şunday көркем көрünüş. Əfərin, əfərin yigitlər. Hem indi biz alğa taba barabız. Media Biler Forumunun streetball yarışında 2. urun yavlağan Aspa Əfərin. Demek Asparuh komandasına medallar hem büləklər tapşırıldı, hem Kostya abi bilen birge istelikə bir foto yasıbız. Hem nihayet streetball yarışının çempionların büləkləşək biz hazır. Alar indi bu piyedestalga birinci tapqır çıkmıyorlar. Demek streetball yarışında jingu yavlağan İstemi komandası büləklərinə. Əfərin.
Tag'in bir taqir qutlaymiz sizni jinguvchilar, ham qutlaymiz sizni birinchi o'rin bilan istami qolgan olani. Haziraydagi barliq jinguvchilarda da o'rtada jiyliq istami qolgan yanında ham barimiz birga bir fotoga tushik. Aferin tag'in bir taqir yigitlar, ham biz sizni olanlarga sotamiz. Bizning bo'laklav tantanasi hali davom etadi. Demak do'stlar, bizning barliq bilar forumlari smenasida eko shotir ishlab boradi. Ham bizning bor shunday bir eko proyekt. Uning ismi To'triqli o'sish maqsadlari bo'yicha strategik o'yin. Ham endi barliq olanlardan da komandalar bu o'yinda qatnashdilar. Ham hozir biz bu komandalarni bo'laklab o'tashak. Bizning barlig'i ish olan jingu yovladi. Ham endi biz bu komandalarni hozir biriga sahnaga chaqirashak. Biz ham ularga da bizning bo'laklarni topshiramiz. Siz hazırmi? Demak, 9-xalqaro salat huquqi forumining media bilar forum smenasida o'tkazilgan To'triqli o'sish maqsadlari bo'yicha strategik o'yinda ish eng yaxshi komandani belgiladi. Qaydagiz olqishlar bu komandalarni uzatamiz sahnaga. Salat Sonoq komandasi. Rahim etasiz, kutamiz sizni sahna turida. Shulay yo'q, belgi ham Kubra demak, komandalarni chaqirib sahnaga aytasiz, yaqinroq kelasiz. Aytasiz, bundaroq alanlarga yaqinroq bo'ling. Agar rahim etasiz ham Qubratxon komandasi da sahnada. Komandalarning strategik o'yinning yetakchisi Danis Aboy Hisomiddinov bo'laklaydi. Uni da olqishlar bilan qarshi olaylik. Danis Aboy, sen qo'yda, kutamiz seni sahnada. Rahmat, salom Danis Aboy. Demak, ham hozirgi vaqtda aytasiz, sizni olqishlar ostida biz ularga bo'laklarni topshirdik. Aferin! Demak, jinguvchilar Salat Sonoq belgi qolgan ham Qubratxon komandasi biz ularga istalikli bo'laklar topshiramiz. Aferin! Aydagiz kuchliroq do'stlar, olqishlaymiz. Ham endi barliq komandani ham Danis Aboyni o'rtaga chaqiramiz bir foto yasarishni. Keligiz bu yoqaroq, ham rahim etasiz Maksima bu yandan. Aya bu yoqaroq kelamiz, ham foto yasaymiz. Tag'in bir taqir aferin sizga ham sotamiz sizni alanlarga. Do'stlar, ega qoidasi keladimi? Bunda qolasi keladimi? Sizga bunda o'xshaymi? Akayev nishik? Aferin, selkishlar aydamonlar ham endi bunda qolasi kelsa-da, bundan bir da ketasi kelmasa-da, qizg'anishga qarshi bugun media bilar forumining so'nggi kuni. Demak, naq mana hozir biz rasmiy ravishda bu smenani bilar forumining bu smenasin yopulu tantanasini boshlaymiz. Ham yopulu tantanasin o'zdirar uchun sahnaga chaqiramiz. Salat yoshlar o'zagi direktori, shtab yetakchisi Oygul opa Abdurahmonova, rahmat Oygul opa. Aydagiz, kuchli olqishlar bilan qarshi olamiz ana. Salom Oygul opa.
Selam Medya Biler Forum. Sizge aşadı mı mında? Kiriden bilerge koytasız mı? Programı şep buldu mu? Eydamanlar aşadı mı sizge? Eydamanlarga, bajiteklerge, uyuşturucularga rahmet eytip onlarını alkışlayız mı? Yarar, rahmet. Rahmet, mine en zor rahmet, hem en güçlü alkışlarga layık bulgan rahmet. O özügiz siz selkişler, özügizni alkışlağız, siz bulmasa şunday şep, matur, жылы медиа forum bulmaz idi. Aydagiz özügizni alkışlağız. Bugün biraz gına moңсuma men, lakin şunun bilen bu bizning zor dostlığımızın başlığına biz sizni yıl davamında Salat muhitinde, Salat proyektlarında, Salat alanlarında, Salat yurtunda, Salatның alanlarında kütəbiz. Fensarda, Yıldızlıda, Salat yurtunda, Argamakta, Biktizden hem mine sizning başlangan dostlığınız ul sizge turmuş boyuna dostlıq bulup kalır deb ышанабыз. Hem mine biride bulgan, algan energiyanızı mektepke alıp kilip, yanadan birege bilerge koytaşacakmız. Şulay mı? Yarar. Elbette rahmetler mine şu forumni uyuşturuğa köp kuch kuygan bizning ustozlarımızga, bizning uyuşturuvchilarimizga, bizning barliq salatlilarga hem bizni mında keluvimizni temin etgan barliq ministrliklarga, barliq administratsiyalarga barısına da zor rahmet. Hem hazır biz bizning rasmiy ravishda yopiluu tantanasına deb jiyildik. Siz yopiluu tantanasına hazırmı? Hazır bulsağız, demek ihtibar alamlarga 2020 yılның 9-cı Xalqara Yaşlar Oku Forumunun Medya Biler Forumu alamin düşürürge. Şulay etip 2020 yılının Medya Biler Forumu resmi ravishda yopiq deb e'lon etildi. Rahmat sizga. Bizga rahmat Aygül apaydagiz kuchli alqishlar bilan uzatamiz Aygül apani. Afarin bizga baribizga da. Demak do'stlar, nechta o'ylaysiz men kimni chaqiram hozir bu sahnaga? Nima fikrlar bor? Kim? Eshitmayman. Demak, qarshi olamiz. Sahnada Jenya opa biz boribizda kelamiz sahna yoniga ham forum biyun biymiz. Dünya seni kadar Öyle kutar kullarını üstke bizge dağlar Şirkeden dingizlerde bizden Tuğan dilden canla yakın kuyga Ilı yolga basabız bizden
Oyoqqa solma borgan toppa. Seni kudalar yo'q ertaga tugul. Otli boshla bugun. Ishon o'z kishingga. Dunyo seni kutar. Ayda ko'tar qo'llaringni o'zga. Bizga dovlar yetkadan dengizlarda tezdan. Tug'an dildan jonga yaqin kuyga. Uli yo'lga bosamiz tezdan. Bos. Sin muciza. Bu muhit u sin. Senda bor salat. Senda bor kuch. Ayda ko'tar qo'llaringni o'zga. Ayda ko'tar qo'llaringni o'zga. Ayda ko'tar qo'llaringni o'zga. Bizga dovlar yetkadan dengizlarda tezdan. Ayda ko'tar qo'llaringni o'zga. Bizga dovlar yetkadan dengizlarda tezdan. Ayda ko'tar qo'llaringni o'zga. O'zimizning o'rinlariga. Demak do'stlar, tezdan biz boshlaymiz. Hozir aydagiz biroz qaraygali, qaysi alan barisidan da qotiroq qichqira olaykan. Aydagiz tekshirib qaraygali. Какой alan самый громкий? Indartli. Hozir aydagiz barimiz birga. Salat. Aydagiz bir salat siranini esga tushirib ketik. Biz birdam, biz kuchli, salatga biz rahmatli. Biz birdam, biz kuchli, salatga biz rahmatli. Yaxshi, hozir aydagiz aydamanlar olg'a chiqamiz serkishlar oldina. Ham salat siranin birga qabatlab ketamiz. Xatirlaymizmi salat siranini? Demak, borimiz turib bosamiz, ham qabatlaymiz aydamanlar ortidan. Demak, Mediabilar forum tezdan bizning kishki shora boshlana. Hozirga salat sirani. Aydamanlar, siz hazırmi? Serkishlar, siz hazırmi? Demak, salat sirani 3:15 ketdi. Aydagiz tog'im bir topqir, hozir borimiz anladik. Bit boshda oyoqlar borami aydamanlar. Demak, boshda oyoqlar, anar qo'llar bilan tizlarga, ham endi oxirdan salat shab. Demak, tog'im bir topqir 3:15 salat sirani.
Yaxşı, hazır aydagız, şuluq sıranı, tujı krichalku, şuluq sıranı, lakin 5 tapqır tezrek. 5 раз быстрее, 5 tapqır tezrek. Demek, salat sıranı 5 tapqır tezrek, 3-15. Yaxşı, hazır aydagız, 5 tapqır ekrinrek. Demek, salat sıranı 5 tapqır ekrinrek, 3-15. Aferin, aydagız, o'zimizga olqishlaymiz, aferin, aferin barig'izga da. Haminde do'stlar, aytganimcha, bugun Media Bilar forumining so'nggi kuni. Nechta o'ylaysiz, bugungi kechki shara narsa bo'lacak? Nishik? Demak, do'stlar, albatta so'nggi kunni biz Bilar forumida so'nggi ijodiy bir natija keltiradigan ijodiy bir konsert hazırlaymiz ham. Bu konsert bir necha mezgildan boshlanacak. Ketdik! Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Demek dostlar, dağım bir tapqır barızga da selam. Men aligina sahnadaydim, hazır ko'chdim Salat Live studiosuna. Demek dostlar, bizning bu forumlarning barliq smenalarında bir proyekt ishlab keladi. Ham bu proyektning ismi Salat Live. Biz uzoq oralarni yaqin aytib, bunda uchrashamiz barliq Salatga yaqin bo'lirga tilaydigan kishilar bilan. Ham endi bu Salat Live'ni kimning qaragani bor? Qo'l shavig'iz ali. Dostlar, biz nishlaymiz Salat Live'da? Biz anda uchrashamiz turli maxsus qo'noqlar bilan, shulay bet. Ular bilan turli o'yinlar o'ynaymiz. Ham endi bizning da konsertimiz bugun shunday qo'noqlar bilan, o'yinlar bilan, interaktivlar bilan o'zashaq. Siz boshlarga hazırmi? Demak, bizning konsertimiz naq mana hozir boshlana ham qarshi oling'iz. Sahnada Qudroq Stars, Agay va Aylina, Izgi Shishma Models, Salat Fashion Biwi. Get out, body. Get out, body. Get out, get out, get out, body. Get out, get out, get out, body. Get out, get out, get out, body. Barram barram meni qaradi, barram barram meni qaladi. Bir öyle ceddet ketkile nari, ko'ngil burbayim. Get out, body. Ram pa pa pam o'zimni qaratam. U vaqt ketdi bekkachi battan. Qumarga batamiz bugun kechida. Oshol bakal vino bizdaga. Qilayim seni. Seni çırpı karmaşık oldu bol papatan. Kırından buldum senlerim, kırında seni tanıdım. Kırından buldum senlerim, kırında seni tanıdım. Gönül burbayımın. Get out, bar. Get out, get out, get out, bar. Get out, get out, get out, bar. Get out, get out, get out, bar. Barram barram meni qaradi, barram barram meni qaladi. Bir öyle ceddet ketkile nari, ko'ngil burbayim. Get out, bar. Qaraysin qayra qayra, yatim ko'qo o'la. Başına düşüp bala, tuman sular senin anda. Şuşa get, baş orutma. Suş barga get, baş orutma. Bir öyle gel yürügümde bira, ardından gel, baş orutma. Kırından buldum senlerim, kırında seni tanıdım. Kırından buldum senlerim, kırında seni tanıdım. Ko'ngil burbayim. Get out, body. Get out, body. Get out, get out, get out, body. Get out,
Aferin. Sizden için eligine Kudrak Stars, gayret alanından Agay ve ailine hem izgü şişme Modus, Salat Fashion biyo ko'rsatdi. Sizga sho'g'andir deb o'ylayman do'stlar, biz kiri studiyaga qaytamiz. Mening yonimga ham endi mening sizlar uchun bir necha qiziqli ma'lumot bor. Biz maxsus bir Telegram kanalı uyushtirdik. Kim bor Telegram kanalında? Salat Live Telegram kanalında. Kimlar yo'q? Demak, kimlar ali bu kanalda bizning yo'q, sizning ismini ko'rasiz. Media Bilar Forum deb Telegramda yozsangiz, siz de bu kanalga alagashasiz. Ham bu big muhim. Chunki bu kanalda biz bugun tovush berashakmiz, ham shunday biz bir konkurs uyushtiramiz. Shunga ko'ra do'stlar, rahim etingiz Media Bilar Forum Telegram kanalına biz sizni onda kutamiz. Aytamiz hali qarab keting hali biz ul Telegram kanalin. Demak, ko'rasizmi, bunda bizning kayf nishik degan so'rov bor. Ham endi 40 kishi shap deb javob bergan. 24 kishining kayfi oldagil hey. Nishik sizga birinchi shig'ish do'stlar? Salat Fashion biyo agarda shap bo'lsa birinchisin saylaymiz, o't bo'lsa ikkinchisin. Demak do'stlar, biz qo'yishaq bu Telegram kanalına qaytib qarayashaq. Biz har bir nomerni nishik sizga ishotdimi? Ham umuman nishik sizga bugungi konsertimiz. Tağım bir tapqir esigizga tushirib, Media Bilar Forum deb yozsangiz, siz Salat Live kanalına ilagashasiz. Demak, 20 kishi o't deb sayladi, ham 12 kishi shap deb sayladi bu nomer uchun. Ham endi biz o'zimizning tovushlarimizni berarga unutmaymiz. Ham bizning konsertimiz davom etadi. Qarshi oling'iz. Ham aytamiz tag'in bir qiziqli ma'lumot. Ikkinchi nomer oldidan biz bugun bir konkurs uyushtiramiz. Kim bilan narsa u siran? Narsa u siran? Ayy, dürüst, albatta krichalka. Ham bugun biz sizning bilan bu konsertda yangi bir siran o'ylab chiqarashaqmiz. Bizning Telegram kanalında bo'lajaq bir siltama ya'ni ссылка. Bu siltama bo'yicha o'zib siz kommentariyalarda o'zingiz o'ylab chiqargan siranni yoza olasiz. Вы можете пройти по ссылке и написать новую кричалку Salat sirani. Ham biz bu siranni bugun birga so'ylab olashaqmiz. Eng yaxshi Media Bilar Forum siranin. Anlaşıldımı? Yaxşı, yazasızmı sirenler? Şef, kitemiz, yaxşı. Qubratxandan ko'p kelashak oxirisi bugun sirenler. Ham endi biz olg'a taba boramiz. Sizning uchun sahnada G'ayrat alanından Mikhailov Kirill, ham Ilqamxon alanından Tixanova Diana. Jir, Umigilsim.
Aferin! Aferin! Sizin için gayret alanından Mikhailov Kirill hem İlkamxan alanından Tixanova Diana çıkış yasadı. Hem indi dostlar aydaq istağın bir tapqır telegramga koşuyuk. Çünkü bizden indi konsertinin ikinci numarımızda göremsiz telefonlarını kullarga aldığız aydaq Kirill hem Diana için de tavuşlar biri gələm. Demek görəbiz bunda 7 smailik var. Hem yürek, 19 yürek. Yürek ol nerse dostlar elbette. Yürek ol mehabbet. Mehabbet, dostluk, şadlık hem gayle. Ne şu şunda deviz aslında öte bizden barlıq biler forumları. Hem indi biz devam etəbiz. Sahnede Latipova Rada, gayret alanı. Radost, привет isimli jır bilen. Долго ждала теплый твой свет и счастье в глазах. Радость, привет, в мечтах я звала, а в мире нашла свой счастливый билет. Лучшее ждет нас впереди. Все лучшее верь и за сердцем иди. Ведь я с тобой, ведь ты со мной. И все лучшее ждет нас впереди. Ждет нас впереди. Радость, привет, я долго ждала, ночь не спала. Нет, нет, я не зла. Радость, привет, в мечтах я звала, а в мире нашла свой счастливый билет. Все лучшее ждет нас впереди. Все лучшее верь и за сердцем иди. Ведь я с тобой, ведь ты со мной. И все лучшее ждет нас впереди. Ждет нас впереди. Все лучшее ждет нас впереди. Все лучшее ждет нас впереди. Все лучшее верь и за сердцем иди. Ведь я с тобой, ведь ты со мной. Ведь все лучшее ждет нас впереди. Ждет нас впереди. Aferin! Big zur rahmet! Latipova Rada! Gayret alanından Radost, привет! Ayı! Aferin! Hem indeligine biz big pozitiv bir jır tunadık. Şuna da bizne barlıq yaxşılıklar ali kütəgine. Hem aydaq istağın bir tapqır telegramga koşuk. Rada. Самое лучшее ждет нас впереди. Demek Rada için jol atabız Telegram kanalında. Hem indi biləsizmi, men bit sizga en başta aytgan edim, bizning bo'lajaq interaktivlar deb. Siz salatli qo'noq rubrikasini hazırmı? Sarkışlar, siz ertangi zaryadkalarga yerdingizmi?
Bu zaryadkalarga sizni olanlardan kim çakırdı bilasizmi? Bizden bar Bulat abi Samarxanov, biz onu 3-15 abi deb yurtamiz ham bugün o bizning konsert vaqtida Salat Live studiyasida qarshi olamiz. Bulat abi Samarxanov 3-15 abi. Yarar indi qilanma Bulat abaydan rahmet studiyaga ko'pdan kutamiz seni rahmet sening mikrofon. Demak, birinchidan nishik hallar? Aldagilar abi. Takdir abi rahmat, barisi da yaxshi, lekin salqin. Salqinmi? Evet. Biz senin bilan biroz jilnashaqmiz, birda bir shilma, lekin boshda bir necha so'rov bor. Mana sen qo'yishon anladin Bulat abi sport seniki ekanin, ham nishik sport bilan shug'ullana boshladin? Mana mendan ko'rinadir endi, borg'izda menga qarasangiz, menda bek sportivniy kishi, ko'rasizlar o'zingiz. Rahmat. Shunga ko'ra 2003-yilda men albatta Olimpik o'yinlarni jingdim. Demak, albatta u mening shaharim. Onlardan so'ng meni jibardilar Shan Olimpik o'yinlariga. 2004-yilda boshdan Jay Olimpik o'yinlarini jingdim, onları qish Olimpik o'yinlarini jingdim. Shulay etib, men o'zimni sportsmen ekanini his etdim. Rahmat bu javob uchun. Ham endi bu forumda eng sportiv kishi kim seningcha? Albatta u men. Birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda menimcha u bilga qolgan. Lekin alan tugul, bilga qolgan o'zi. Rahmat Bulat abi. Lekin sizda sportiv do'stlar, barisida sizga rahmat. Ham tag'in bir so'rov bor. Mana sen bit har erta bu media bilar forumunda erta bilan turib olanlar yanına borib, barliq olanlardan da ayda ketdik, ertangi zaryadkaga deb chaqiraydin, durustmi? Haq, durust. Ham zaryadkalarni boshlaydin. Mana zaryadkada eng yaratgan moment qaysisi? Menimcha eng yaratgan moment ol olanlar zaryadga kelgan vaqtda bilasizmi Takir abi, Onlarning bek yiqilsa kela. Onlar nechikdir azrak zombilarga o'xshagan. Akirtingina kelalar o'shakmishagina, lekin onları bilan birga zaryadga yoslay boshlagach, ular uyanib ketalar. Ular yonib ketalar. Ya'ni mana bu uyanu momenti deysizmi, shundaymi? Uyanu momenti eng shart menimcha. Yo'q, demak mana Bulat abi bizga aytdi. Men eng sportiv kishi deydi. Shulay aytaylik, hali tekshirib qaraylik boshda. Buning uchun biz chaqiramiz bizning studiyaga Valiyeva Ralina, gimnastka ham master sporti. Salom Ralina. Ayda Bulat abi bizda biroz olg'ashig'iq. Salom Ralina. Demak, Bulat abi rahmat Ralina yonidan. Tam endi biz senin bilan qo'lingga obro'sh berdik, balki anlagansindir endi hozir. Biz 3-15 abinin, Bulat abinin ne kadar sportiv bo'lganini qarayapmiz. Demak, qaraymiz boshda Ralinaga, ham onun ortidan qabatlaymiz. Aytasiz Ralinaga so'z beraylik. 3-15 ketdik. Bu jingil. Yaxshi. Eng sportiv kishi bit bu. Media bilar forumunda. Demak, ikkinchi harakat ketdik Ralina. Yorar, biroz ishag'an deb ayta olamiz. Ham endi tag'in birni. Ayda Ralina, uchinchi harakat. Qaraymiz Bulat abi. Tak, bilmayman. Ayda tag'in bir harakat Ralina. Wow! Hali bitmadi. Qaraymiz Bulat abi. Esda tutasizmi? Demak, hozir 3-15 abi ketdik. Aferin, rahmat senga Bulat abi, rahmat Ralina, aferin sizga. Aferin. Demak, Bulat abi bu bir ko'ngilli bo'ldi. Rahmat bizning studiyaga kelgan uchun. Ham endi zotavuz seni olanlarga rahmat.
Ey dostlar, bizning konsert davom etdi. Sahnada Baxti va Dilara Bariyev İlyas sanoq olani Summertime Sadness. Kiss me right before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you the best. I've got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Got my hair up real big, beauty queen style, high heels off. I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air to live for whiles above. A sizzling like a snare, honey. I'm fire. I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me up before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you the best. I've got the summertime sadness. Summertime sadness. I've got the summertime sadness. Oh. I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. Got my bed, baby, by my heavily side. I know if I go, I'll be happy tonight. Oh my God, I feel it in the air to live on whiles above. A sizzling like a snare, honey, I'm on fire. I feel it everywhere, nothing scares me anymore. Kiss me up before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you the best. I've got the summertime sadness. Summertime sadness. I've got the summertime sadness. Think I miss you forever, like the stars miss the sun in the morning sky. Later's better than ever. Even if you're gone, I'm gonna drive. I've got the summertime sadness. Summertime sadness. I've got the summertime sadness. Oh. Kiss me up before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you the best. I've got the summertime sadness. Summertime sadness. I've got the summertime sadness. Aferin, mana degan shig'ish bo'ldi bu Baxti va Dilara ham Bariyev İlyas. Aferin. Do'stlar, ham endi biz Telegram kanalına kirib tovush berishga unutmaymiz. Menda hozir mana o'zimning telefonni olamda kiram Telegram kanalına, qoidali u, mana bu konsert Salat Live. Bunda kubalak bor ham fil bor. Men soylayim kubalakni. Siz kimni soylaysiz, o'zingizning tovushingizni berishga unutmaysiz. Agarda bu kanalda iskarak minsangiz, bunda открыть комментарий degan bir yozuv bor. Shu yozuvga bosib siz o'zingiz o'ylab chiqargan sirani jibara olasiz ham bizning konkursda qatnasha olasiz.
Һәм инде без, дуслар, алга таба барабыз. Каршы алыгыз сәхнәдә Мөхәммәд Кәримова Алия Алмасхан һәм Мингаз Вайзилә санак аланыннан «Мин һаман барам» шигыре. Юллар, юллар, сезне кем онытыр узган көннәрен? Нинди җирдә, нинди тарафларда калмадылар минем эзләрем. Булмадымла кайда гына, нинди ярдан сулар эчмәдем. Тормыш дигән диңгез уртасыннан алып барды мине җилкәнем. Шакырдылар мине өметләрем, ярда янган утлар шикелле. Ераклардан миңа куллар исәп, көтеп торган дуслар шикелле. Алар яна, ә мин һаман барам, уйламыйм да әле туктарга. Мин табармын кебек яңа тормыш, барып җитсәм шушы утларга. Әфәрин! Әфәрин! Сезin өчен Мөхәммәд Кәримова Алия һәм Мингаз ва Айзилә чыгыш ясады. Мин һаман барам шигыре. Дуслар, сез фотога төшергә яратасызмы? Үзегезнең фотографияләрне карарга яратасызмы? Бәлки без алайса медиа үзәктән бүләк итеп ясалган тагын бер видеоны карыйбызмы? Димәк, игътибар экраннарга. Bir video әзерләде безгә Сәләт Лайв студиясы операторлары һәм монтажерлары. Әйдәгез, аларның барысына афәрин дип әйтәбез әлбәттә. Хәзер каршы алыгыз. Сәхнәдә автор башкаручы шигыре «Рассветы». Сабирова Сабрина истәми калган һәм автор башкаручы җыры «Ты догони» Кәримов Арсен изге чишмә карыйбыз. Вытри же слезы. Выдохни. Скажи простое «благодарю». И вздохнув, с новыми силами отпусти, я тебя молю. Отпускать тяжело, не спорю. Ты еще будешь счастливой, поверь. Только расклеится, это точно. Прям явно худшая из идей. Над твоей головой звезды, а под тобой все еще земля. Так что выдохни. Я серьезно. Ты как-никак у себя одна. Тебя ждет миллион закатов, а к ним миллион рассветов. Человек кем угодно станет, если искренне жаждет цели. Поставь же цель прожить эту жизнь, что прям по полной, на всю катушку. Выбирайся из душных квартир, из любимых своих комнатушек. Телефон этот выкинь к черту. Соцсети пока подождут. Познакомься с парнишкой в черном
или с девушкой в красном тут. Возможно, звучит абсурдно, и ты стесняешься, может быть. Только это гораздо лучше, чем скучной рутиной жить. Ты, конечно, дружи с головой, только слишком не передружи. Если хочется петь, пой. Если тянет сказать, скажи. Танцуй, когда под тобой этажи. Обалденный же с крыши вид. И нету места в речи для лжи, а в голове для пустых обид. Началось лето, мой друг, новая любовь, новый круг. Мы гулять пойдем по планетам, каждый день летит незаметно, незаметно. Лето летит, лето бежит, ты позвони и догони все, что там было, любовь и мечты. Ты догони, ты догони все, что там было, любовь и мечты. Ты догони, ты догони. Жизнь летит, как лето. Ты бежишь по проспекту, одетая, море ждет. Там лето навечно, солнце жгет, а ветер там греет незаметно. Лето летит, лето бежит, ты позвони и догони все, что там было, любовь и мечты. Ты догони, ты догони все, что там было, любовь и мечты. Ты догони, ты догони. Вот, лето прошло, новый ты мир успел там открыть. Это был сон, только лишь сон. Лето ведь ждет нас с тобой впереди. Незаметно лето летит, лето бежит. Ты позвони и догони все, что там было, любовь и мечты. Ты догони, ты догони все, что там было, любовь и мечты. Ты догони, ты догони. Афарин, Каримов Арсен һәм Сабирова Сабрина. Бу шундый тылсымлы шигырь һәм җыр иде. Афарин. Ой, дуслар, бу шундый шәп номер иде. Беләсезме, мин хәтта бераз күз яше тама башлады бугаймыннан, ләкин мин аны тотам, чөнки әле концерт безнең дәвам итә. Беләсезме, шундый, бу бит Сәләт лайв студиясы, безгә комментарийлар килә, һәм инде менә шундый комментарий килеп җитте әле генә. Ханзарова апа, Сәләт Гайрат Пупсик, Аяз абый ух дип язганнар. Димәк, юллыйбыз бу сәламнарны. Һәм инде дуслар, Telegram каналына кире кайтабыз. Әле генә безнең өчен Сабирова Сабрина һәм Каримов Арсен чыгыш ясады. Ничек сезгә бу чыгыш? Һәм без монда күрәбез 1000, ничек бәялисен? Яисә 1000 бәясе бирәбез, яисә 1 миллиард һәм күбесе 1 миллиард сайлый, чөнки без монда барыбыз да дуслар һәм шатлык, мәхәббәт эчендә кайнашабыз. Дуслар, безнең концерт дәвам итә сәхнәдә. Шакиров ире, Гайрат аланы һәм Яратыгыз җыры. Яратырга килдек без бу җиргә, яратмаган кирәк янылмай. Яратырга кирәк, кирәк түгел, янылмаган кирәк, кирәк түгел. Яратмыйча безгә ярамый. Яратыгыз туган илебезне, яратыгыз
туган телебезне бернигә дә карамай. Мәхәббәтсез яшәү ярамай. Бернигә дә карамай. Мәхәббәтсез яшәү ярамай. Яратулар булмый җиңел генә, күңелләрне мен каты яралай. Тик барыбер яратырга кирәк, сагышлары таратырга кирәк. Яратмыйча безгә ярамай. Яратыгыз газиз аналарны, яратыгыз газиз балаларны. Бернигә дә карамай. Мәхәббәтсез яшәү ярамай. Бернигә дә карамай. Мәхәббәтсез яшәү ярамай. Aferin! Aferin! Kaminde bizden işinlere güne iyirek çıkış yasadı. Ayda güzel Telegram kanalına girik, onda iki ayırışın tavuş biri bula. Biz seni yaratabız, hem biz seni büyük yaratabız. İyirek, şunu ve itirge gerek, seni barısla bir katı yaratalar. Hem hınakna hazır bizden konsert kanalında tavuş biriler. Kora güzel bizden 216 kişi var bu Telegram kanalında. Bir gaybet, kimler eli koşulmadı Media Biler Forum deyip yazıp bizden kanalga koşula alasız. Biz devam edemiz. Sahnede Şafikova Milevşe Almazxan alanından hem Tatar Xalıq Biyuve. Aferin! Aytagız barımız birge, aferin! Hem indi dostlar, biləsiz mamanda bir neçə səlkiş, hem bir neçə aydaman indi bir neçə sirrən yazğan kommentariyalarda siz de ona kirib okuya alasınız. Hem bizden mında var 5 sirrən, 4 sirrən var. Aytagız onlardan okuyup gittik. Siz nindi motiv bergensizdir bu sirrənlərə tügəl bilmeyim. Hem şuna görə men onlardan özüm neşik gözallayım, şulay söyləyəcəkmin. Demək, birinci sirrən bulay yanğırı. Sələt, sen şunday şəp, rəhmət sinə, qaytırmın IT Biler Forumğa. Şunday bir sirrən var bizden, devam etəbiz.
İlsaf'tan kelgen bir siren. Hey Salat, hey yo Salat. Gül rahat, mında rahat. Qayda rahat, mında rahat. Çünki biz Salat, hey, çünki biz Salat yo degan bir siren var. Ham bik g'odiy kishidan bik g'odiy bir siren. Samruh isha iska. Biz qaytamiz bilarga. Bo'ldi. Ham Adeladan kelgan bir siren. Salatda biz yol etamiz, salatni biz yoratamiz, bizning salat ul ozod, ul kish, ul dard, ul muhabbat degan bir siren. Ham hozir bunda bir necha tilda yozilgan. Salat, salat, what you gonna do? What you gonna do? Har kim very love you. Salat, salat, what you gonna do? What you gonna do? Biz ixlosdan miss you, ya'ni sog'inamiz deb yozgan mana degan siren G'olimjondan. Ham endi tag'in bir siren g'odiy kishidan yaratig'iz salat olanlarin, yaratig'iz media forumni. Yaxshi, dirsigini aytganda sirenlar yozilar uchun ritmi bo'larga tegishli bir kimda aytmadi bet. Shunga ko'ra barliq tilagan sirenlarni jibaramiz. Jay Yun Cho yozgan bizga. Dilana apa ham Johnny abi big motor aydamanlar deb. Yaxshi, demak, esingizga tushiraman do'stlar, barcha kommentariylar sirenlarga tugul, agarda sizda kommentariylar bor ekan, ularni big jitkirasiz kelar ekan yoza olasiz. Bizning konsert davom etadi. Ham sahnada g'ayrat olanidan Feniksiyata Близкие люди jiri. Если выбрать тему, все, о чем сказать мы хотели, стать единым целым, не делясь на черных и белых, и в толпе прохожих взять бы и обнять человека. Мы ведь все похожи, для любви не видим запрета. Все мы по сути, как ни крути, близкие люди, мы. Все мы по сути, как ни крути, близкие люди, я и ты. Близкие люди, мы. Близкие люди, я и ты. Если бы из окон видно было всех одиноких, видно было сколько половинок для многих. Это же не сложно взять и полюбить человека. Мы ведь так похожи, мы любим нараспашку наружу. Все мы по сути, как ни крути, близкие люди, мы. Все мы по сути, как ни крути, близкие люди, я и ты. Близкие люди, мы. Близкие люди, я и ты. 6 рукопожатий разберут проблемы на части, но лишь одно объятие нам дарит необъятное счастье. Салют вместе! Все мы по сути, как ни крути, близкие люди, мы. Все мы по сути, как ни крути, близкие люди, я и ты. Близкие люди, мы. Руки в воздух! О! Близкие люди,
Aferin! Aferin Phoenix'da Salat Gayret. Oy kızlar, men sizga g'oshiq bo'ldim. Aferin! Aylangiz borimiz birga. Aferin! Demak do'stlar, biz endi Telegramga o'zamiz ham tovush beramiz Salat G'ayrat olanidan chiqish yasagan qizlar, yulduzlar uchun. Ham tag'in birda esga tushirib ketamiz do'stlar. Biz bit bunda sirenlar yozamiz. Eng yaxshi siren avtorin men Shoqirashaqman bunda Salat Live Studiosina kelishdikmi? Ham biz onun bilan biroz interaktiv o'ynab olashaqmiz. Demak, bliskiy люди. Ham bunda bizning ikki stiker bizga ishonganini so'ylaymiz ham tovush beramiz. Demak do'stlar, siren turida aytib ketganimcha, eng yaxshi siren avtori mening yonimga Salat Live Studiosina qo'noq bo'lib kelashak. Biz olg'a tava boramiz sahnada Zakirova Zarina ham Tixanova Diana, Ilqamxon, Umr Zoyajiri. Marzaya viktis usevşeha Vikosığına yeşim durayım Marzaya viktis başınız kayiye Marzaya sula Aferin! Sizin için Zarina ham Diana çıkış yasadı İlqamxon. Aferin!
Demek dostlar, men әле генә açtım telefonda kommentariylарны, монда берничә комментарий бар, мин аларны укып китәчәкмен. Менә, мәсәлән, Азалия Кабирова безгә яза, Рифат абый һәм Альбина апа, сез самый лучший, без сезне яратабыз. Барысы да лучший, бөтен сәләт дип яза безгә Азалия Кабирова. Бик зур рәхмәт бу комментарий өчен. Һәм инде Салават абый, Альбина апа лучший дип язалар, медиа форум. Данияр абый похож на Гузман дип язалар. Бик кызык комментарийлар бар монда, димәк. Dostlar, һәм инде без алга таба барабыз. Ничек сезгә концерт? Ошыймы? Демәк, җырлар җырладык, хәзер сезнең өчен Валерова Настя Аспарух аланыннан Low Flow биюе башкарачак. Әйдәгез әле бергә карап китик. Демәк, Валерова Настя Low Flow. Now that I'm gone, I know that you hear it. I know that you see me. Oh, 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 oh. Now that I'm gone, I know that you care. I see how you're caring now. Oh, 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 oh. Searching for one, so you can point your stubborn finger at me again. At me again. What has become? See, all that I did want was for you to end up so perfect. All I see is just another one. 1, 2, 3, 4. With a temperature of 103, the 3 beats are released on me. Aferin Valerova Настя Аспарух. Dostlar, biz devam etamiz. Haminde aytamiz, biraz gina konsertni to'xtatib turing, chunki mening bik muhim bir natija keltirishim bor. Media Bilar forumunda bir konkurs uzdi, xatirlaysizmi? Bu nindi konkurs edi. Kim bloger? Kim bloger? Ey dostlar, barısida diriz, demak bizning Media Bilar forumunda maxsus men bloger degan bir konkurs uyushtirildi. Ham endi bu konkursda ko'pgina salkishlar qatnashdi har bir alandan. Siz bu bloglarni ko'ra olasiz Instagramda #menblogger #mediabilarforum deb yozsangiz. Ham endi nihoyat biz bu bo'laklarni jingushiga topshirishga azraydagi hali qarab ketik narsalar bor bizning bunda. Birinchidan men ko'ramanda bir ryukzak, men blogger degan shulay hoodie, bunda bor shtativ, ham shtativdan tashqari action kamerada bor. Ham bu bütün naborni olacak bizning jingushi. Siz hazırmı jingushi bilan tanishirga?
Demek, 9-нчы Сәләт халыкара укыту форумының Медиа Биләр форумы сменасында Мин блогер конкурсында җиңү яулаган. Әйдәгез интрига. Интрига ясап алыйк бераз әйе. Атилла аланынан Котова Валерия! Мен сине шақырам Сәләт лайв студиясына. Кайда син? Тизрәк кил минем янымга. Без сине тәбрик итәбез, котлыйбыз һәм тапшырабыз сиңа бүләкләр. Сәлам, Валерия! Сәлам, ничек синең хәлләрең? Бик шәп. Мен синең блогыңны көн сайын карап бардым. Әйдәгез, барыбыз бергә Валерияга әфәрин дип әйтәбез. Әфәрин! Яхшы, димәк, Валерия, мен сиңа тапшырам бүләкләрне, ләкин әйдә алар булар монда торып торсын әле. Мен сиңа үземнән дә бер бүләк тапшырырга телим. Я хочу сделать один подарок от себя. Синең телефон янындамы? Ал телефоныңны. Синең бармы фронтальный камера? Әйдә без аны ачабыз, хәзер басабыз синең белән менә монда. Барлык Медиа Биләр форумы күренсен һәм моны Инстаграмга куябыз, ләкин мине отмечать ит. Ярыймы? Димәк, видео кирәк безгә, видео. Әйе. Язабызмы? 9-нчы Сәләт халыкара укыту форумы Медиа Биләр форум сменасы. Мин блогер конкурсы җиңүчесе Валерия Котова! Әфәрин! Әфәрин, котлыйбыз сине, Валерия, тагын бер тапкыр һәм тапшырабыз сиңа истәлекле бүләкләр. Рәхим ит. Һәм озатабыз сине аланга. Котлыйбыз тагын бер тапкыр, әфәрин! Dostlar, bizning konsert davom etaydi. Güzel tekshirib qaraylik, bizning bormi yangi kommentariyalar? Aha, ketdik. Ideliya opa и Ilnura Bey krasavchiki. İlkamxon basketbol o'yinchilari, siz eng shaplari, men sizdan fanat. Iyu deb yozilgan. Sarman Baldosh. I love Salat, I love Gayret, only you, just only you, we love you and we miss you. Ничек сезгә минем инглишчә? Димәк, Нияз 61-нче палаткадан, ну просто красавчик. Мин синең фанаткың, иу, дип язган безгә тагын бер сәлкеш һәм инде санак яратам дигән бер комментарий килде. Без концертны дәвам итәбез һәм хәзер сезнең өчен сәхнәдә Кубрат ханаларынан Абдуллина Айсылу һәм Аспарух ханаларынан Гөлфанова Лия башкаруында сказка о Джине дигән шигырь. Карыйбыз. Джин был добрым. Из бутылки вылез, а бутылку подарил мальцу. Стражники царевы подивились. Мимо них шагнула тень к дворцу. Царь, румяный как шашлык по-карски, глянул на волшебника хитро. Ты откуда взялся? Я? Из сказки. А сюда зачем? Творить добро. Значит, будешь требовать награду золотишко, бархату аршин, может, дочку царскую? Не надо, ничего не надо, я же Джин. Царь перекрестился на икону, скипетром покачивая в такт, и сказал сурово: нет закону, чтоб добро творили просто так. Засмеялся Джин, подался в город, и покрытый копотью лучин он сначала уничтожил голод, грамоте мальчишек научил, лес дремучий вырубил без страха, запросто остановил чуму. Люди относились к Джину странно и не очень верили ему. Их одно лишь интересовало. Все-таки скажи, открой секрет. Сам-то ты неужто ли без навара? Я же Джин. Ну, это не ответ. Не бывает так. Добро приносишь, бедным помогаешь задарма.
ничего себе взамен не просишь. Не бывает так, понимаешь, дураков нема. Джин засеял рожью поле брани. Люди ночью эту рожь сожгли. Рассыпал он истины. Не брали, планетарий выстроил. Не шли. Джина избегали, Джина гнали, дважды чудом спасся от толпы. Дружным хором джины проклинали пастыри, раввины и попы. Хаяли в костелах и в мечетях, тысячами шли на одного. Джин бы умер в тягостных мучениях, если б не бессмертие его. И устав от мыслей раздраженных, плюнул Джин на непонятный мир. И решил он разводить крыжовник, ягоду, в которой витамин, для себя. Над хутором заброшенным, над последней страстью чудака плыли ни плохие, ни хорошие средние века. Əfərin, əfərin, sizdən üçün Abdulin Aysulu xanım G'ilfanova li yashiqish yasadi. Ham indi biz Telegram kanalına uzabız, ham tovush beramiz. Haligi shiqish yasovchilar uchun ham ko'rasizmi, bunda o't bor, ham bor, shunda yurakli ko'zli bir smaylik. Bizga o'xshaganini so'ylik, biz ham bosamiz. Demak, ko'pisi o'tni saylayishki, shundan da o't kibik balqidi bu balqiy bizning bu konsertimiz, ham biz olg'a to'g'ri boramiz. Sizdan uchun sahnada Olmosxon alanidan Puchintsova Zarina одно и то же. Мы уходим в плавание, ища вторую половину, ища стабильность, сильную спину я жду опять, когда не будем как они. Мы притворяться сильными или бояться быть некрасивыми. Одно и то же, нам же нравится одно и то же. Смотреть в окно, искать людей похожих. Одно и то же, нам же нравится одно и то же. Смотреть в окно, искать людей, искать. Я знаю, как-нибудь мы перестанем ссориться. Я верю в невозможное, учесть ошибки прошлого так несложно, но, пожалуйста, давай сейчас останемся. Искать на небе линии твоего и моего имени. Одно и то же, нам же нравится одно и то же. Смотреть в окно, искать людей похожих. Одно и то же, нам же нравится одно и то же. Смотреть в окно, искать людей, искать. Как здорово, что мы остались в тишине, размышлять над крышами, как эти голуби. Открой глаза, я принимаю все в тебе. Я говорю и смотрю назад, а у тебя мурашки по коже. Əfərin, eydəqiz barımız birgə qol şababız. Həmində sizgə bu çıxış şadımı qırrəbiz Telegram kanalına həm tovuş birəbiz.
Efendim iyi dostlar, bik dürüst işleysiz. Eğer de oturası kilmeyken, sizge ışıyken jır, biraz taraf silkinesi kileyken, bir de üzügüzne tutmağız. Dostlar, biz devam etimiz, bilesizmi? Bizden maksus konak, yani selatli konak rubrikası devam etem. Hem bizden bugün bik zorluğup gitken bir konağımız gelip jitti. O bizden en kitirgen konağımız. Tatarstan Respublikası Yaşlar İşleri Ministrinin birinci o'rinbosari biz yaratgan Timur abi Süleymanov ayda sana alkışlab qarshi olaylik. Bizning yuraklarda balqib o'tlar yana, talbinimiz ayda yoshlar. Selam Timur abi. Rahmet bizden Salat Live studiosuna. Selam. Timur abi biraz bu yoqqa ko'shik. Ham endi birinchi bo'lib Mediavilar forumining salkishlarini sanamlash uchun so'zni senga topshiraman. Salam sizga. Shunday rahat sizning bilan kim tegi yilni bilarda bo'ldi, qo'lingizni ko'tarigiz zinhor. Birazgina qoti tugil, amma lekin bu forum jirligi o'zgara bora, ko'rasizmi? Kimdir ko'ra, kimdir ko'rmay, lekin bir ul har vaqt shunday yo'q. Ul albatta salat muhiti. Men sizga salom aytam. Men bunda bo'luma bek shodman. Ham o'zimni 100% baxtli salkish etib his etam. Shunga ko'ra aytasiz davom edik. Devam edik Timur abi, lekin biz qo'noqlarni olay tezgina jibarmaymiz. Rahim etdingiz bizning studiyaga. Ham sizning bilan bir o'yin o'ynab olamiz Timur abi. Siz hazırmi? Hazır. Iha! Demak, Timur abi, boshda bir so'rov. Siz salatda necha yil? Ko'p. Men salatda salkish bo'lib birinchi topqir 98 da bo'ldim. 1998. 1998 demak 21, 22. Tigi g'asrda. Tigi g'asrda yashinan da bulayda ayta olamiz. Demak, Timur abi, biz sizdan bilan bir o'yin o'ynaymiz hozir. Salatda siz endi 22 yil deb aytsak da bo'ladi, tigi g'asrda deb aytdik. Demak, siz ko'pgina salat siranlarini bilasiz, shulay bit. Ayyi. Ham endi hozir men sizga qo'y bir salat siranlarining boshini aytam, ham siz uni tamomlaysiz, yaraymi? 99-yildan bo'lsa, ayda. Yo'q, alaysa boshlab qarang Timur abi, aytasiz bu siranni birga ayting. Men siz uni bilasizdir deb o'ylayman. Qaydan bu tovush kela? Kim jirliya, kim kila? Tomoqlarni qiritib, bir olon kila ishib. Tuptun qoling'iz do'stlar. Kelib jetdilar olar. Sirg'ali, siz qaydan? Salatdan biz Ravshandan. Ra Ravshan. Ra Ravshan. Hey! Ra Ravshan. Ra Ravshan. Hey! Wow, aferin Timur abi, shundan da big diriz ham bu salat Ravshan olani sirani. Bu sirani Timur abi mening birinchi aydamonim edi salat Ravshan olanida 2005-yilda. Hamda Timur abi menga bu sirani o'rgatgan edi. Ham biz davom etamiz. Kelasi siran uni boshlayim. Bu yor. Yor sholli salkishlari. Yorshalı salkishlari yo'q sizning kabiklari. Yorshalı salkishlari yo'q bizning kabiklari. Aferin, ham bu dirish javob. Lekin men ko'rdim onda biroz podskaska bo'ldi. No yarar dirish javob. Men Salat Live topshiruvining birinchi shiqarilishini qaradim. Xatirlayman shekanda Aygul apa shu siranni. Ayya. Barliq siranlarni da xatirlaysizmi ekan Timur abi? Tag'in bir siran qoldi bizda. Ulda bo'lsa, bilar qolasiz sirani. Hey yo bilarlar. Hey yo kurshilar. Biz bilar salkishlari. Gurli izgi jirlarda. Kim tili kelib qora. Biz bitmangaga birga. Kim xo'ja?
Әфәрин безнең белән Сәләт Лайв студиясында Тимур абыйды. Бик зур рәхмәт Тимур абый бу уен өчен. Һәм инде барыбыз да алкышлап узатабыз безнең яраткан Тимур абыйны. Рәхмәт. Мин бәхетле. Рәхмәт Тимур абый. Ясыймас ул бәхетне. Һәм инде без концертыбызны дәвам итәбез. Әйе, әлбәттә, әфәрин. Әйе, дуслар, һәм киләсе булып сезнең өчен сәхнәдә Сәләт Санак аланыннан Бариев Ильяс чыгыш ясый. Мәхәббәтем җыры. Син, татлы төшемдә син, кыялга үрелгән сөйүк гөлемдә син, йолдыздан күзләдем, җирдән дә эзләдем, җир яңгырлар юлган, таба алмыйм эзләрен, мәхәббәтем. Кайдасың син, мәхәббәтем. Мәхәббәтем, кайдасың син? Талпына йөрәгем, син минем теләгем, күзләремне йомсам, сине күрәм гүзәлем, таптым да югалтым, бәхетем ачкычын, синсез минем ауган гомерем баскычы. Мәхәббәтем, кайдасың син, мәхәббәтем. Мәхәббәтем, кайдасың син? Әфәрин, Бариев Ильяс, Сәләт Санак, мәхәббәтем җыры. Әфәрин! Anlattım, seni min yo'qotmam. Һәм инде без әкрен генә дәвам итәбез, дуслар. Безгә бер сөрән килеп җитте. Сөрән килеп җитте һәм бу сөрәнне безгә Миләш җибәргән. Сөрән була яңгырый. Биләр җире, сиңа рәхмәт. Безгә монда чынлап рәхәт. Без бергә туташ гаилә. Без Сәләттә, Сәләт бездә. Бик шәп сөрән дип уйлыйм, һәм инде без сөрәннәрне дәвам итәбез. Аларны җыябыз. Әлегә җиңүче юк. Бәлки ул бардыр да, без аны әлегә белмибез һәм дәвам итәбез. Дуслар, тагын бер кунакны чакырабызмы студиягә? Берәрсе белән тагын берәр уен уйнап алабызмы? Алайса, әйдәгез барыбыз бергә алкышлар белән чакырыйк бергә Биләр форумының транспорт юнәлеше җитәкчесе һәм шул ук вакытта опера җырчысы Руслан абый Закировны. Кая син, Руслан абый? Сәлам, Руслан абый. На микрофон менә биш һәм рәхим ит. Бик зур рәхмәт. Яхшы, димәк. Танышып китик башта. Менә Руслан абый. Руслан абый иртәгә бит сезне автобуслар моннан иләргә айтып китәчәк. Һәм инде Руслан абый моның өчен җаваплы. Һәм сезне монда автобуслар китерде. Аның өчен дә Руслан абый җаваплы. Тагын Руслан абый опера җырчысы. Күз алдыгызга гына китерегез. Һәм инде Руслан абый берничә сорау бар сиңа. Әзерме? Әзер. Алайса, киттек. Димәк, беренче сорау. Руслан абый, син бит җырчы. Ничек син транспорт юнәлешенә килеп эләктең? Менә син машинада барганда музыка тыңлайсыңмы? Әлбәттә. Мин машинада йөрим һәм җырлап йөрим. Аңлашылды. Музыка һәм транспорт. Музыка һәм транспорт. Һәм мин транспортта калдым. Мин синең мантыйкны аңладым. Димәк, дәвам итәбез һәм киләсе сорау. Музыка белән логистика арасында нинди охшашлыклар бар? Что общего между транспортом и музыкой? Логистика юк, мантык юк. Әмма дә бер ниндидер үзенчәлек бар. Музыканың
Ахырын күрмеймін мен. Транспортның алты форумның ахырын көрмеймін әлі. Anlaşıldı. Demek yarı Ruslan abılға тау барабыз, мына сәлет автобуслары бар бит, мына мында келіп ала тұрған автобуслар. Какой у них объем двигателя? Алардың двигательләрінің көлемі нинди? 900 от. 900 от. Әйе. Неше автобус келе иртәгә? Иртәгә 6 автобус килә. Ягъни сәл кешеләрне иләренә күпме от алып китәчәк? Мин саный белмим, гафу итегез. Алайса киләсе сорау. Димәк, Руслан абый шундый сорау, автобусның йөртүчеләре, ягъни водительләрнең исемнәрен ата әле, менә иртәгә килә торган 6 автобусның абыйларын. Хәзер 5 секунд. Яхшы, көтәбез. Һәм инде көткән арада әйдәгез әле бераз комментарийларны карап киттек. Менә монда Алина Паяй туган Изгайрәт абый самый лучший дип бер 20 тапкыр язганнардыр. Бөтен чат Айтуган абый белән Алина апада. Димәк, әзерме? Әйе. Альфред абый. Альфред абый. Азат абый. Азат абый. Станислав абый. Әйе. Виктор абый. Әйе. Һәм тагын бер Альфред абый. Ике Альфред абый. Anlaşıldı. Яхшы, һәм соңгы сорау. Биләргә, менә без бит монда оештыручылар да биләргә автобус белән килдек. Мы тоже приехали на автобусе. И когда мы зашли в автобус, без автобуска кергәч, безгә автобусның йөртүчесе водитель бер әйтте. Хәзер мин сиңа 4 вариант бирәм. Һәм сойларга кирәк. Нәрсә әйтте? Безнең автобус йөртүче. Беренчесе, без шундый автобуска кирдек, водитель кирде дә әйтә: "Поехали!" Һәм бу беренче вариант иде. Әйе. Икенчесе: "Пристегните ремни, я за вас штраф платить не буду." Демәк, бу икенче вариант. Өченче вариант: "Господа, наденьте маски и пристегните ремни." Һәм инде 4нче вариант. Кто старший? Список напишите. Димәк, Руслан абый, кайсысы дөрес дип уйлыйсың? Иң дөрес җавабы. Әйе. Поехали! Һәм бу иң дөрес булмаган җавап. Чөнки дөрес җавап: "Господа, наденьте маски и пристегните ремни." Ярый, бик зур рәхмәт Руслан абый бу сорауларга җавап биргән өчен. Һәм мин шәй белән килдем. Шәй, рәхмәт. Минем монда сугына бар как раз. Рәхмәт. Димәк, Руслан абый, син транспортны бик яхшы белгәнне аңладык инде. Ярыймы? Әйдә хәзер бераз җырга күчик. Димәк, һәм мин сәхнәгә чакырам әле Сәләт Гайрәт аланыннан Макаров Данилны. Данил, син безнең беләнме? Сәлам, Данил, менә ул сәхнәдә. Һәм без синең белән бер уен уйныйбыз, ярыймы? Бу уен бик гади, очень простая игра. Угадай мелодию. Һәм инде хәзер безгә Даниил уйнаячак кайбер түгел, берничә танылган җырларны һәм мелодияларны, син аларны анларга тиеш. Һәм бер бик мөһим момент, әгәр дә үзеңне тота алмасаң, җырлыйсың килсә, рәхим ит. Ярыймы? Бер кемне дә тотмыйбыз, җырларга биергә ярый. Димәк, Даниил әзер, Руслан абый әзер. Әзер. Сез әзерме? Димәк, башлыйбыз беренче җыр. Әйе, димәк, Даниил, безнең монда җавап бар ахрысы. Әмма дә ләкин миңа кулдаш кирәк. Кулдашмы? 900 кулдаш. 900 кулдаш. Ярдәм итәбезме Руслан абыйга? Зинһар өчен. Кем җырлый бу җырны? Кем? Нәрсә ишетәсең? Тимоти. Тимоти. Ну, дөрес түгел. Ну, менә кемдер кычкырды бит. 21 Pilots. Җырның исеме? Hadens. Һәм бу беренче җыр иде Руслан абый, әлегә транспорт. Һәм сәлкешләр 1, Руслан абый 0. Әйе, сәлкешләр 1, Руслан абый 0. Афәрин сәлкешләр. Һәм әле бетмәде. Хәзер без һәр вакыт Руслан абыйга афәрин дип әйтсәк, без бу уенны иртәгә кадәр уйныйбыз, димәк киләсе җыр. Киттек, Даниил. Бәлки. Biraz oynasın indir, rəxət bey. Sen нәрсә турында уйлыйсың, Тахир абый? Мен нәрсә турында уйлыйм? Шундый матур кич бүген, шундый матур шигырьләр, җырлар. Мен шундый музыкаль шкатулка ачасы килә. Әйе.
Yoshqanda mana shunday Beethoven o'ynay boshlaydi. Beethoven oynay boshlaydi. Ayyo. Durustmi do'stlar? Beethovenmi? Narsa Beethoven? Beethovenga yetmaydi bizga. Durust. Nishak? Nomer? Nishak? Nishak. Kelize. Durust, men bildim. Endi Ruslan aboy bir salkishlar ham medialar Salkishlar ko'ribdi. 2. Yarar, 2 bo'lsin. 2-1 do'stlar, biz jinga boramiz. Afarin. Demak, kelasi jir ketak Daniel. Hurmatli salkishlar. Bizning olanimizda Tatariston Respublikasi gimni. Durust, afarin. Ayye, ham bu Tatariston gimni. Rahmat Daniel, ham biz olg'a tava boramiz. Kelasi Key. Ruslan abi barmı? Bir podskaska berem. Oq mayka, mıyık. Niyaz abi, o'rtasiz? Yo'q, ham barmı javob bizning sarkishlar? Queen, qaysi jir? Don't stop me now. Ayye, Queen, don't stop me now. Ham biz olg'a tava boramiz. Men bit opera jirshisi. Shunga bu jirlarni so'yladik betinde. Rahmat. Ayye, ketdik Daniel, davom etamiz. Bu big single. Aydagiz ishga qadar soling, iber yaqishtiramiz. 1 Aydagiz. 2 3 Amici! Ham bu durust javob. Wake me up degan jir. Rahmat bek zo'r, yaxshi boramiz. Demak Bir tatar Daniel. jiri. Davom etamiz Daniel. Sizin хорошо, Daniel. Inmansu jir Inmansu kinodan. Senin ötün var mı? Var mı? Beşimi. Yo'q, mening papugay bor. Men sana bir kup podskaska berdim. Demak bu Xatika. Ayye, durust javob bu kinosidan. Xatikadan. Uf. Hamida biz olg'a tava boramiz. Ayye, demak kelasi Köy Daniel ketdik. Ruslan abi durust javob. Kim bu? Belki bu birer olandır. Hem javob. Javob barmı? Ruslan abi. Javob yo'q. Siz bilasizmi? Men bilam. Nishak? Ayye, Alan Walker Fade degan jir edi bu. İsmini bilmedim. Davom etamiz. Ketdik. Mana bu maxsus sening ishing. Big zo'r rahmat. Ayye, ketdik. Mana bu jir maxsus sening ishing. Big over ketdik. Kim bilir sizlerin? Bu jir Get Lucky. Durustmi do'stlar? Bu jirning ismi Happy. Ham bu durust javob deb aytib, bu Get Lucky jiri. Bu Get Lucky jiri. Shundan Daft Punk the Get Lucky. Durust Ruslan abi. Bir jirda jirlamadim. Demak, kim jindi? Sarkishlarmi Ruslan abimi? Men. Do'stlar, jindi. Do'stlik, shodlik, muhabbat ham g'oyla. Rahmat senga Ruslan abi.
bu oyun için. Lakin ayda bir neçe ay bir jırlap ketindi. Mediavilar forum için rahmat Daniel. Mingzur rahmat ham Ruslan abidan bir kichkinagina motor izdik. Yıldızlar söndü, ten uzgan indi. Bir yıldız kaldı, ul şulpan idi. Ul şulpan idi. Kim ne kütesin, hay sayın yalğız. Eytele mina, ey şayan yıldız. Yine şunu xallik. Wow, aferin, aferin. Rahmet. Salat Live studiyasında bizden bilen Ruslan abi Zakirov ide transport yönelişi yetakçisi hem şulay opera jürşisi. Rahmet Ruslan abi. Hem indi biz konsertini devam etimiz. Karşılığız sahnede. Salakiyev Raliyev Almazxan, Vakidi Bulat Atilla hem Abdurahmanov İskender Salat Sanak. Qapqa Töbe. Selam İskender. Garmunda oynaysın mı? Haydi. Boru sende birilendi. Hislerimden ılısı. Bitlerimden sirpi büte. Tuğan yakның жылысы. Mağlanganda, uylanganda, Ayşak güle yılısı. Ağır şakta dava bire, Tuğan yakның жылысы. Göresin mi? Nindi yumşak, şırşının dağlısı. Anarga da ingen ahırı, Tuğan yakның жылысы. Şişmeler jır bulup ağa, Gileli tаңлысы. Kıyı taşın dişip şığa. Tuğan yakның жылысы. O, selam yigitler. Selam Bulat. Garmunda oynaysın mı? Eyda oyna. Hislerim boy, kiselerim boş. Biterlemim turmuşni. Min bәхетле, жите миңа туган якның жылысы. İyi kardeşim, bir hacatsız kaçak, dilini şundi bozup söylesin. İl kulağın hurlap, halkının ruhun rencitemin demesin. İrinmesin tuğan, tuğan tilinin asıl boylıkların aşarga. Biz vayımsız bulsak, şiddet sözler hazineni əzir basarga. Ona tilin vatıp, bozup silev, kişiligin gine tüşebit. Kırama til, yaman şiir bulup, yana buğunlarga kuşebit. Küp tillerini bilu, yaxşı şığıl. Tuğan tilin ugi kalmasa, canın salıp etken sözü. Senin aşa bolan anlasa. Kileşeknin başı bugüngüde. Nindi şatlık, kartlık gününde. Anıkların sana rahmet etse. Motor itip, tuğan tilinde. Yigitler, neşlep anda o'tirasiz? Haydagis uyga. Ketdik.
Aferin yigitler. Salahiyev Rali, Vakitov Bulat ham Abdurahmanov İskender. Bik mühim bir aytdi bunda sahnada yigitlar ko'p tillarni bilish zo'r boylik ham ona tilida bik muhim deb agarda siz tillar o'rganirga tilisiz ekan salat til olanına g'ariza jibarasiz 8-23 avgust ketdik salat tilga. Biz davom etamiz. Telegramda tovush berishga unutmaymiz. Ham endi kelasi bo'lib sahnaga chaqirilar belga qo'ygan olanından Ulyana Makeyeva ham jir Солнышко проснется, мама улыбнется. Детство начинается с маминой улыбки, с колыбельной песни, с удивленных снов. Детство начинается с дедовой калитки, с новогодней елки, самых первых слов. Я по вечерам люблю смотреть в окно, даже если там уже темно. Я верю, солнышко проснется, мама улыбнется, новый день начнется. Солнышко проснется, мама улыбнется, новый день начнется. В детстве все сбывается, в детстве мы крылаты, это только в детстве каждый может вдруг над мостами Невскими или над Арбатом, не спросясь у мамы, сделать первый круг. Я по вечерам люблю смотреть в окно, даже если там уже темно. Я верю, солнышко проснется, мама улыбнется, новый день начнется. Солнышко проснется, мама улыбнется, новый день начнется. Aferin, ham endi sizning ishnaligini Ulyana Makeyeva chiqish yasadı. Ham biz devam etamiz. Akringina bizning konsertimiz oxirina yaqinlasha. Qarshi oling'iz Qubrat xonadonidan Shakirova Aygul Lovely jiri bilan. Looking for the better place. Something's on my mind, always in my headspace. Oh, I hope someday I may get out of here.
Bu, aferin, aferin. Kuvrat kanalına Şakir ve Aygül. Bizor rahmet bu jürüşün. Hem biz ekranına oturuşabız dostlar. Emin studiyaga kilesi. Konakni şakırram. Hem olda bolsa bizning Sirenler konkursi jinguşisi. Bilasizmi kim jindi dostlar? Demek Sirenler konkursunda bizning G'olimjondan kelgan Siren jindi. Salat, vurdiganadu, vurdigan bu Siren. Demek G'olimjon keladi benim yanıma Salat Live studiyasına. Hem yana tag'in bir mikrofon kerak bo'lacak deb o'ylayman. Qo'ya G'olimjon. Salam. G'olimjon abi xallarni ishik. Demak, G'olimjon abi hozir sening bilan shunday bir interaktiv. Edi biz birga iratik hali borisida da bu siranni. Demak, mikrofon bir topqir G'olimjon abidan tinglaymiz, ham ikkinchi topqir borimiz birga aytamiz bu siranni. Demak, mana u siran. Alkışlar siz hazır mı? Demek Siren. Demak, boshda siranni o'rganamiz. Salat, what you gonna do? What you gonna do? Her kim very love you. Salat, what you gonna do? What you gonna do? Biz ixlosdan miss you. Wow, rahmat G'olimjon abi. Hozir bilasizmi nechta ishlaymiz? Bizga Daniel kerak. Daniel, sen bizni bilanmi? Demak, Daniel, ayda biraz beat qo'shamiz menga, yaraymi? Ham G'olimjon abi bilan birga oshiqiz kommentariyalarni do'stlar. Unda yozilgan G'olimjon abidan bu siran, ul boshlana salat, what you gonna do deb. Bu siranni topamiz. Ham Daniel, bizning beat nishik yong'iray. Ham G'olimjon abi hazır bo'lgach ketdik. Salat. Salat, what you gonna do? What you gonna do? Her kim very love you. Salat, what you gonna do? What you gonna do? Biz ixlosdan miss you. Wow, aferin dostlar, aytag'iz, aferin ham. Tag'in bir topqir so'zlarni aytib keting hali. Salat. Давайте повторим. Salat. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? Her kim very love you. Salat, what you gonna do? What you gonna do? Biz ixlosdan miss you. Shab, demak, borimizda o'rgana boshladik. Bu siranni ham bizga tag'in kerak bunda Jenya opa. Aytag'iz, Jenya opani chaqiramiz, ham harakatlar qo'shamiz. Harakatli, bitli bir siran bo'lsin bu, Jenya opa. Demak, Jenya opa sahnada. Aytag'iz, turib bosamiz, borimizda turib bosamiz. Ham, demak, hozir Daniel abidan beat. Yo'q, do'stlar, o'rinlarda qolamiz. Bor tik turib qina bosamiz, o'rinlarda turib bosamiz. Ali biyi bilgiramiz, burishilmag'iz. Demak, hozir Danieldan beat, Jenya opadan harakatlar, G'olimjon abi siran. Salat, what you gonna do? What you gonna do? Her kim very love you. Salat, what you gonna do? What you gonna do? Biz ixlosdan miss you. Salat, what you gonna do? What you gonna do? Her kim very love you. Salat, what you gonna do? What you gonna do? Biz ixlosdan miss you. Salat, what you gonna do? What you gonna do? Her kim very love you. Salat, what you gonna do? What you gonna do? Biz ixlosdan miss you. Salat. Ham davayt, aytag'iz, tag'in bir topqir, lekin borimiz birga. Ham G'olimjon abi ketdik. Salat, what you gonna do? What you gonna do? Her kim very love you. Salat, what you gonna do? What you gonna do? Biz ixlosdan miss you. Yo, aferin G'olimjon abi, bir bishni. Rahmat, bek zo'r, aferin sizga. Alkishlar, aferin Jenya opa, rahmat Daniel. Hamda G'olimjon abi, biz seni olonga uzatamiz. Bek zo'r rahmat bu o'yin uchun. Demak,
Qadrli dostlar, Media Bilar Forumu o'zining oxirina akringina yaqinlasha. Bu smenimiz tezdan bitashak, lekin bor hali bizda tag'in bir nomer qarayapsizmi? Demak, sahnada Viva G'ayrat! Jaygi bulanlarni ton jilatgan shoqda qaraymiz. Aydagiz olqishlab qarshi oling ularni. Nurlar sildi yoktu günlerinin koyaşı. Mine esir etti yağımlı koraşı. Sil nun sütüne korasında, şefetim dağ arasında. Oyunu yolguş taşlap jirge düşken soğuysama. Bil, korasında benim yürek. Sindene minga kirek, aşağı sinin yeneşekte bulu minim diler. Birge bulan şakta sıngı kükte küngel. Yolda bu başka bir kirek tügel. Edilmegen mehabetten yürek erni. Küngelimde ağır duygu vermi. Sin sütüner korasında, şefetim dağ arasında. Oyunu yolguş taşlap jirge düşken soğuysama. Bil, barısında benim yürek. Tiksin gene minga kirek. Aşak sinin yeneşekte bulu benim diler. Korasında, şefetim dağ arasında. Oydu yolguş taşlap jirge düşken soğuysama. Bil, barısında benim yürek. Tiksin gene minga kirek. Aşak sinin yeneşekte bulu minim diler. Bil, tiksin gene minga kirek. Ne minga kirek. Aşak sinin yeneşekte bulu minim diler. Aferin, Viva G'ayrat! Jaygi bulanlarni ton jilatgan shoqda. Do'stlar, shuning bilan bizning konsertimiz oxirina yaqinlashdi. Hozir aytamiz, mana bunda Bilarda yashagan barliq 4 kunni esga tushirib, bugungi kunni esga tushirib, Media Bilar Forumini esga tushirib, ketdik. Hammaning ishim baribizda qaraymiz ekranlarga. Делай вопреки, делай от руки. Мир переверни, небо опрокинь. В каждом наброске, в каждом черновике учитель продолжается в своем ученике. Всю мою жизнь я иду ко дну.
Всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну. Они сказали, нас поздно спасать и поздно лечить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама. Нас не стереть, мы живем назло. Пусть не везет, но мы свое возьмем. Это небо вместо сцены, здесь все вверх ногами. И эти звезды в темноте, тобой зажженный фонарик. Эй. Тысяча меня до меня, и после меня будет тысяча меня, и в тысячах не меня, тысяча меня. И мы снова вдребезгах, и нас не починить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама, когда меня не станет. Гомумән безнең медиа биләр форумы тәмамланды. Хәзер әйдәманнар һәм баш җитәкләр минем яңа менә монда чыгыгыз әле зинһар әйдәманнар. Рәхмәт. Чыгабыз һәм әйдәманнар аланнар каршында тезеләбез, сузылабыз барыбыз бергә. Зур бер түгәрәк ясыйбыз. Торабыз һәм әлбәттә сәл кешеме җыры. Nasip oldu manda kirge Eydamanlar bulan Kışlarday kalbana Ayak bastın sene Ciderine Sen kışlar
Шаманlar bulur Kuşlarday talpınır Oyak bastım selek Jirene Selek kişiler biz sizni Bağladay göremiz Bir edemiz sizin ikinci Sevmişim kaderim Min seni yarattım Sinminem ömürge Sığılmaz kanadım Kışlarımız sizin bağladay göremiz Bir edemiz sizin ikinci öpkeniz Sevgişim kaderim min seni yarattım Sinminem ömürge sığılmaz kanadım Sinminem ömürge sığılmaz kanadım Əfərin olanlar. Sələt Media Biler Forumunun sıngı konserti tamam. Haminde dostlar, biz sizni əligə zotabız olanlarga. Lakin no. Yort, aydagız birge. Biz birdem. Biz birdem. Biz birdem. Wow, aferin dostlar, bu energiyani saqlab qoling'iz. Biz sizni hozir olanlarga uzatamiz 30 minutga, onarsin. Narsa bo'lashaq? Albatta diskotek! Shunga ko'ra, aydagi sarkishlar, aydamanlar, tezgina torlashamiz olanlarga ham yarti soatdan. Men sizni munda kutam. Aytir so'zingizni aytib qoling'iz. Mana degan diskotek bo'lashaq. Ham aydagiz olanlarga torlashamiz, aydamanlar, bizga yordam etingiz. Sarkishlarni olanlarga uzatirga biz azirlaymiz. Hozir sizning uchun munda diskotek, shunga ko'ra bizga munda o'rin kerak. Demek olanlar tezden Media